21 the chin tham zo tu rangai tu nan za te nam kut kin tlai than na thok chim na kan thok than la ta thung chau za zung I pengkom huap uk tu u zim mang mang cha a phachang tun khat le chiti pung khat kam pek na tia am vun chia mi chu jin la song a apuak I pelik boy chang le pelik sergeant an iliam I an zung zong arok chingram kul ha kha a SAC ni peng lei uknak chawza ti toi puai to ding in ani tim sang butlim pelik sakhan chu angka na I azam mi pelik cheu khat dau an tong chapre leke ko muted I dau nak a SAC lei athi mi antam ralboi pakhat antlai matupi peng niko chungka dau nak a SAC ra kap som thum nak lom lo an thi CDF matupi in pasal thapat ni anun nak aliam Prusu pengchung a minor in arami kangsira kapo chu KNDF ni bo in angka na cha a ra kapran thi Yangkung airport a ramleng chok ding CDM to mi tlai antong ti mi tlang taran sala ta thung chau za zung I pengkom huap uk tu uzim mang mang cha a phachang tun khat le chiti pung khat kam pek na tia am vun chia mi chu jin la song a apuak I pelik boy chang le pelik sergeant ani hliam I an zung zong arok apron ra munram kul chung ta thung pengkom zung I alu asimi uzim mang mang cha a phachang tun khat le chiti pung khat an chia mi chu jin la song a apuak I pelik patni ani hliam pin a an zung zong arok tia thai ase April ni kwa thangni kulen ni chun simlam par khat le cheu rong a pu ke na achwa hi ase ta thung pengkom uk nak zung bom apua a pelik patni ani hliam minung pakhat arak ra I phachang tun khat le chiti pung khat avun iken I zung uk boy simi uzi mong cha uzi mong chu upat nak cha a kavun pek mi asitia ati cha a an chia tar alubik pa asi cha a ahuman ni kan thau ngam lo chun asong chung a bom apuak pelik patni fak tak tak in ani hliam zung zong arok di tia ta thung pelik pakhat ni achem pelik patni a hliam mi kumsom li le kumsom thum le kumriat asmi na annun nak chu thimphang dir mun an si tia thai ase chinram kul ha kha a SAC ni penglei uk nak chawza ti toi puai to ding in a tim chang thongni kul ni ti toi puai a alam ding mi yang aka phu I lam chon nak pol chu SAC le unchi pol ni ambalen na I yang aka alami phu amwazau na chingram kul chung a tukum ti toi puai chan a ti toi puai to lo ding in SAC chu daukal than ding in le puai zong a ital lo nak he ramtang a ral dau nak cha I a ummi minau le thong in chung alut mi una pol bob nak bantuk in lungrol nak a ital ve utia changkarlak ro nak pe tu pakhat ni thongni kulan ni apron riat a thong that nak atwa liam chiao kum na zong a chingram kul ha kha a peng chawza ni atwa mi ti toi poi chu kum fatin ti ok in ifun tom na a lo tia mu ase Butalim pelik sakhan chu an ka na I azam mi pelik cheu khat dau an tong chapre Butalim peng a ummi kuro pelik sakhan chu ka an ton cha a ra kap cheu khat chu an zam na in an rak ka thiam na I athi mi an tam hlei a riam tam pi zong an chu na tia PDF sin in thai ase April riat zan similam lekhat la cheu rong a PDF font ni an ka na hi ase I chu a chun ra kap pol chu nu an pil I an zam na chuti azam mi na chu kano PDF ni April ni kwa a an ka than thiam na I pathum an thi I jittery rifle pali le riam je mojat an chu kho na chu kano PDF ni an than kuro pelik sakhan chu SAC ra kap hauman an umti lo nu zong a vanlong in amvun ka na cha a PDF minung patni an nun na aliam dipejim PDF pakhat chimdan chun butalin kuro pelik sakhan chu kan lakho ko na in vanlong in amvun kan ka than I minung patni an nun na aliam SAC ra kap azam mi na chu kno PDF ni athai jing a an ka than na I minung pathum an tha na tia achem kan hoi le ruak
kan vui nak na khwa di Beijing Bank kungte khwa chu SAC ni helicopter in an vun kan ka cha a in zeimozat an irok tia thai asi leke ko muted idau nak a SAC lei athimi antam ralboi pakhat antlai kejin leke ko muted a apron sha a achangmi ka dau nak a SAC lei in athimi antam ralboi pakhat antlai tia PVTV ni athan KNU brigade panga humhak nak munpol a KNLA bufan le SAC kar a apron sha jinglei simlam pathum rong in ka dau nak fak pi in achuak tia PVTV ni achim Cobra KNLA ra kap ni hroi nak in an dau na CDM alut mi ra kap cheu khat zong idau nak a anitel ve na hi idau nak a hin SAC ra kap le in athimi antam Tapma som li in ralboy captain ngading pakhat antlai pin a hriamnam zong tam ngai te an chu na tia thai ase chu tlompal a SAC ni vanlong mang in am vun ka bom na tia thai ase matupi peng niko chung ka dau nak a SAC ra kap som thum nak lom lo an thi CDF matupi in pasal thapat ni an nun na aliam Chau thu in matupi lei ara kap tha jang chep ding a arami SAC ra kap motor thluan somriat chu thongni kulat ni April ni sri zan lei sumilam pali la cheu rong a matupi khwa amphan SAC ra kap pol ni mintep matupi lamchong a ummi ramtin khwa chu mei in angkhang I champia khwa apong kam zong angkhang chap mipi ngai mi sia priat zong an tha I an aidia CDF matupi ni an than March ni somthum in April ni sri tiang niko chung ka dau nak a SAC ra kap somthum nak lom lo an thi CDF matupi in mipi hriam tlai patni ni ramle mi phuncha a an nun na an pek tia an chathan a an tal chi ralram a ummi aral ka bukpol cha a ti in furtlak hlan a aidin le thajang chep a zom tia thong thai ase Prusu pengchung a minor in arami council ra ka pol chu KNDF ni bo in angka na cha a ra ka pran thi Karen ramkul Prusu peng a council ra kap le KNDF kar ka daw na achuak I ra ka pran thi tia kan thai do nge khule thiklu do khwa kar a minor in arami council ra ka pol chu KNDF battalion lenga ni bo in angka na cha a ra ka pran thi I thlem ma pu zong an tam KNDF lei himte in kankil thantia KNDF battalion lenga ni an than April tha zat khat nak chung a council ra kap le KNDF phu kom ka dau nak chung a ra kap lenga nak lom lo an thi I KNDF im pakhat ni nun na apek vetia KNDF ni athan Yangkong airport a ramleng chuak ding CDM tu mi tlai entong ramleng chuak ding CDM tu mi Yangkong airport a tlai enton ko airport lei he ane niam mi sin in thai ase CDM tu mi airport a tlai entong CDM tu mi renton tu pol chu antron nak department a blacklist tar mi zong an passport adu mi tu piak mi zong an na in airport a tlai khi tong mi an mi pazezat an tlai chu thai fian kho asalo chim ok zong athalo asana in CDM tu mi airport a an tlai na ti mi chu a tak mi asitia na niam mi ni achem airport a tlai I checking an tu mi atam deu chu zulphung pakhat khat in SAC ni tlai ding in achua mi salo in CDM atwa mi deu an sitia achem SAC ni airport a CDM tu mi tlai in checking atwa bantuk in SAC kutang rentuan mi zong antuan nak wanchi zung lepmat atal long a ramleng chua nak nol ang ngai CDM an si chun kan tu piak na lo kan tu nu I pakhat khat checking ruang a tlai khi an ton sol a chun kamma cha zong a atha lo an cha zong a atha ve lo an tu ka te in CDM tu mi an si le si lo kan hal masa na tia passport nga nak cha I akarlak rentuan tu pakhat ni achem atu liu chan a passport ahung tu mi an tam tuk cha a chan sau pi ingak in anitlar COVID-19 zot nak zor kho nak ding cha a tia March ni kulani khat thok in online booking system in kan thlen la ti mi kong Yangkong Myanmar passport to nak zung ni thaitar nak thong an than
asana in online booking an to atika chajin akhat peng I passport rangdeu in adu mi cha a adang te in chat singthum thok in adi ding mi online booking pek haulo in passport poisa in to mi tiban tuk zong aleng lei a alar ngai tia mizima in kan thai SAC ni uknak alak kum khat nu a ape mi rambuai ruang le chole nak a har tuk cha a ramchung minau le CDM to mi ni ramleng a chuak in rian tong kho than ding a tim to nak an ngai na 21 the chin tham zo tu langai tu nan za te chunga kanelo